Manipur boinakal zela inkana ala chhuak deuh fowa chuti lain tuna an boruak lua tu ber pakhat chu Manipur Police le Assam Rifles te inkarani hebaka hian Supreme Court in malak dan tura duang taboka hengvel hi tuntrum chu inbuai pui le teang kwakta inkana meitei mi pathum le zohna thlak mi pahnih ten nunna anchana khan ngong anei thui viau mai kantarlan toangin anboina lai hi pangal ho chen tamna lai ani kha pangal hi muslim sa khozui tu ten neya tunhnaya video dar pakhata chuan police commando hovin sa khwana angzonga alan theinan kha inkana kha rem changa anla ti mu theiani he khwa cheng mi pakhatin report a pek danin Manipur Police Commando te hi kwakta a moksa anin khwara chutatrang chuan zohna thlak te anwaka pa ani hian anron chhang let vele boka zohna thlak te hian moksan beitia lantir antumnani ati moks bullok zohna thlak frontline te in khwarna karem taka hian school aom boka skula hian in khwarin andu du in tiro se mase in khwarna tan sa khomun thiang hlim an mang hi he buaina sa khwana angzonga cho tho antumna ni moksi trong trai na ta na man thrina nia trong trai na tan chau man ni ro se tin a report ta chuan atar langa Manipur Police te hian zona thak te chu Muslim sa khomun beitum anga lanti rantum tin achua ane kwakta anin katrum khan Assam Rifles te chuan sipayan thierna silai katlang theilo lir thei kes paranti chu konglayan hunga gothol kong andang pinga Manipur Police kaltlang tum tenen anin hnial buain anin an khum na saviau khathil thlenga wang khan Manipur Police te chuan naina Assam Rifles laka FIR an theluta kuki helten chetan tho nuwa anin thiar fi hlim theina turin an puya apmuna Manipur Police te thleng theilovin andang antia khamini khan Assam Rifles te hi meitei mi puin lungin anlo tong to bokane hemi ma hian Manipur Police le Assam Rifles te in kara neu alawam toin an buena video alo dar to boka meitei lam hian Assam Rifles te hi buai tira tang khan an ngai theilo hle zohna thlak te lam trang ni turan ngaya voyenge moza tan lo tongin an chet velna an lo dal fo to boka tuna FIR an thelu ma hian moirang lam khaya checkpoint atangin Manipur sarkar chuan chhuak turin alo ti to nge anlaka FIR thelu hi chinchang hrechiang deuta chuan thil makani lemlo ninan soimau pek geopolitics a expert pakhat chuan he buaina are theina tur hian Assam Rifles hian chaktakin mala ula tiin an ho tu pakhat alo zo to a chandan chu a hmuna hian dodal na kan tokin kanchet na wangin boruak sosang thut theidin hmuna dinga FIR nen min zui ngal duang atia tuna AR laka hian FIR an thelu ta chia rengane Assam Rifles chungchang nepnewa hian Spear Corps Indian Army chuan thu chuan siama hei hi Assam Rifles te ti hming chiat tumna ni anti kwakta chevel in kanalai kha buffer zone ania khatan che dan kha Unified Headquarters thuang thlap panin buffer zone an chet dan tur in kai hruaina an zom vek boka chutapoi mober chu nam ni te in kara tharum thona chhuak tur ve na ni antia helai chevel moiranga tanga anin thiar chuana le tun hnaya thil thlengin in kung kaina nei lo tin antar lang boka Assam Rifles te hian meitei nu ho nor huai hot an lo voin mi enge mozatin liaman tuara khamia wang khan Manipur sarkarin a son chuak ta anga soite aoma chu thudikani lem lo niin Spear Corps lam hian antar lang ta ni ngai danom le pakhat chu Manipur sarkar le a hnuaya a police te hi meitei lama antrang veka
Assam Rifles te hian an chet lak turan dala nok kan ti hle chuti rolin Assam Rifles te hi an chhuak anga meitei ho pui tu an police te chuan an hmun ruak kan lu ang ti zohna thlak lamin an hlau ve thunga tun hnaya more boina po hei wanga thleng hi ni heti lai hian meitei nu ho mera pai bi te chuan morea damdoi lu turan danga aphur tu te an chuati rin damdoi ro chu alu tlang an phal lo niin report then khatin atarlang sipai te chekin atanga silayan ruk chhuadan atang hrim khan Manipur Police te hian meitei ho hnena silayan pe ni na lang tin expert then khat chuan an soi boka silayom na an rokdon hian atambera chuan silai me puwa aningai lowa veng tu te chu akoto pa an tang ve tong chu tinak lain mi pui lama ni emo veng tu lama ni emo hliam tuar soi tur anom ngai lo hrim heng an ral thuam hi kumtam tak chung India laka indona local pui ngat to meitei hel ho kuta alut mek hetiang hi India ram khoi hmuna ma athleng ngai lo ani ante firfiak tamna tia kanhriat lar Jammu and Kashmir po police te ral thuam ruk chua hi athleng ngai lowa police te hmun an bein chan le tan ni thrin boka Manipura chuan aletling che in thila thleng ta ni tinan soi Manipur Police te inzar phartur hi zohna thlak te chuan Manipur Police te inzar phartur hi zohna thlak te chuan an huam chunga arambai tengol le meitei li pun te hruai lu tumna angvelan ngai tila adik ber ome heti lai hian Bisnupur district le Lamka district kin rina vela silai thom ala chol tak theilawa nimin khan chingphel chevela anin kapa zanlama bompuak thom hriat tur om deuh reng bok nia tarlanani meitei nu hole mi pui lu tum chu sipai lamin an lo dang le niin report then khatin atarlanga in halpo athleng zui ta zel bok security force te hian Kangpok P district le Imphal West a ral thuam zon be pui an thlaka twal cher silai le lai pui then khatte in biak pona man ruate an man chuaka heti lai hian India sarkar nena inrem na chungchanga Naga hovin voin khan Manipura anom tam na lai Chandel Ukhrul le Senapati Borvela kongzo an huai hota he kongzo hi Manipura zohna thlak pol te chuan an thlop thu an lo soi chuak to nge Supreme Court of India chuan Manipur boina hian danin rina hlo le theina turin malaka tum taboka High Court Judge Lui Pathum meichhelang omna committee adina JNK High Court Chief Justice Lui Gita Mitali kai hruaina hnuaya mi pathum te hian mi hring ding na chanvo bo chiat na le hum hal ani theidan tur chungchang te state chunga ral tlanen kol dan le he boina kara nun phung pa ngai an man theina tur te chena in hal tak te le biakin ti chiat tundin le dan tur chungchang te anjir chiang don ane Central Sarkarin pong sualna kai hnoya FIR som pakhat lu chu CBI te chui turin apea court chuan hei hi RM tia amai ro chu a chui tu a hian state dang SPM deputy SPM officer panga tal antel turania hei hian CBI te chuina mi puirin tok na asiam theyang tin CBI te chuina hi officer pakhatin vilzui turin atiboka avilzui tu tura hian Maharashtra DGP hlui arwat ngal bokane CBI te chui bak zong thubuai chu state police te chui tura court hian ada abozui turin SIT somli patni asiam turania inspectorin team tin anho turani bok heng SIT zong hi Manipur ponami police officer DIG rank mi paruk ten anvil le donani Supreme Court hian Manipur Police te chethadu lo lutuk chu alo khak to nge bok kanei kha tun boina hian thu boy sang ruk le zanga chuang aluta hengzinga tamber chu 0 FIR anga thelu neya thu boy inang police station thranga thelu nuala
FIR randon zong hi sing khatle sang li vel ani ta ome hei hian Manipur boina a tharum thona nasat zia ati chiang viau an thu boy don zinga hian pongswal hnuwa tual tha thu boy pakhat te pongswal thu boy pathum le tual tha thu boy somsari pahni te za omna inti borban sakna thu boy pali te a om tela thu boy tamber chu in kai hnoya ni in hal sak sangli zali somnga pali aluta in hal sak thu boy sangli zali somnga pali aluta in rok thu boy sangli za somriat in ti chiat thu boy sangli zaruk somkwa pali le vantlang thil ti chiat thu boy zanga somriat pali te telin Manipur boy na in le lo cha nan tamzia chu he data hian a phau langane sakhomun ti chiat thu boy po somli parukalu telboka hetila hian biaken ringot po zahni chuang ti chiat ania sakhomun ti chiat na hian thu boy thelu lo engemoza ta omin alang theya chuti lain New Delhi tlanga parlamenta sarkar rin tok lo na mo son chungchanga Manipur boy na hi anin nial na bul pui berle an khel ho na sat ber ani ve mek bok kane